tubahaye ikaze mwahisemo kubana natwe kuri Kigali Riyo News. Mwiriwe neza, ni ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri tariki ya 3 z'ukwezi kwa kabiri 2026, aho tugarutse kugira ngo tubahe update ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu gihugu cy'u Burundi, mu bice bigiye bitandukanye ndetse n'ibikomeje kugenda abivugwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Nge muri kumva ndi Damien Habumugisha, ntabwo ndi jyenyine nkuko mubibona, ndi kumwe na Bwana Bishuti. Bwana Bishuti, wiriwe neza? Wiriwe neza Bwana Damien. Ni bikomeje kugaragara ndetse bikomeje kugenda byumvikana ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ariko turibanda cyane kubiri kubera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko bisanzwe, aho bikomeje kugaragara ko hari impinduka zikomeye. Ubona ko isaha ku isaha M23 ishobora kujya mu mujyi wa Uvira. Yego niko bimeze, biravuga ko ishobora kujyamo ku ntego yayo yihaye bitewe n'imyanzuro bafashe, ariko amakuru ari kuvugwa nuko bavuga ko UNESCO ari ishobora kuba ari igiye kuhagenzura igasimbura iriya mitwe y'ihuriro ry'ingabo za FARDC zirimo. Nibyo, ibyo turabigarukaho turebera hamwe ku makuru n'ubundi yizewe tuba aba yaturutse muri biriya bice, nubwo bari kuvuga ko ari UNESCO, ariko M23 mu rugamba ikomeje gukorera muri biriya bice hafi n'umujyi wa Uvira, ni ikimenyetso kigaragaza ko baba bagiye kwigarurira uno mujyi n'ubundi. Saho gusa turi bunyarukire Bujumbura ku rwikango rukomeye, aho n'ubundi ubona ko ibintu byabaye bibi ku rwego rwo hejuru, bitewe n'uko bafite urwikango ko bashobora kurasa ku kibuga cy'indege cyaho. Si ibyo gusa, tureta tugaruka ku mirongo y'imbere y'urugamba mu Minembwe, turebe akantu ku kandi, turebe n'ibyo Wazalendo imazemo iminsi ikora nyuma y'ihezwa rikomeye muri biriya bice. Yego niko bimeze. Wazalendo ubwo haba hari udushya yaba ifite muri iyi minsi, kuko hari imaze iminsi yarashyizwe ku gatebe itifashishwa muri operasiyo zose zakorerwaga muri kiriya gice cya Minembwe. Yaba yenda ubu nabo basa naho bashaka kugira ngo bigaragaze, ariyo mpamvu wenda batangiye gusa naho bavugaho cyane. Bwana Bishuti, reka dusimbukire ku mirongo y'imbere y'urugamba n'ubundi turebe ibikomeje kuvugwa hafi neza n'umujyi wa Uvira, aho bigaragara ndetse binemezwa ko M23 hafi neza n'umujyi wa Uvira ubona ko ishaka kuwinjira, kandi ibavuga ko isaha ku isaha n'ubundi yakwinjira mu mujyi wa Uvira. Urabyumva neza bijyanye n'iri tangazo ririho ko UNESCO ishobora kuba igiye gusimbura iriya mitwe y'ihuriro rya FARDC irimo. Byanze bikunze urumva ko M23 niba ibyo bintu atari ibintu iziho cyangwa ikeneye ko biba, ishobora gukoresha imbaraga zidasanzwe kugira ngo yigarurire uriya mujyi mbere y'uko izo ngabo zigeramo. Nibyo byagiye bigaragara ndetse byagiye byemezwa yuko UNESCO n'ubundi iri mu ndorerwamo ya FARDC. Akaba ari nabyo bitangazwa ko n'ubundi rimwe na rimwe uyu no muryango ukunze gufata amakuru yo muri M23 ukaba wayajyana i Kinshasa. Niko bimeze, ubona ko FARDC iteka yahinduye UNESCO nk'igikoresho cyayo mu ntambara zose zagiye zibera muri ziriya ntara ebyiri, ari Nord Kivu na Sud, kuko urabona nk'iki bagiye gushaka ko gikorwa nonaha cyari bukorwe muri cya gihe babwiraga M23 kwiva mu mujyi wa Uvira. Nibwo zirangabo zari zikeneye kuba zihaza. Uribuka ko M23 yaranabisabye ko hashyirwe izindi ngabo zitari rirahuriro bitewe n'umutekano w'abaturage. None ubu nibwo zikeneye ko ziza, kuko babona ko kuhagenzura batakibishoboye. Sinumva ko M23 uwo mwanzuro iri buwumve, cyangwa se kwiri bubitegereze ko izo ngabo zikashyirwa mu mwanya ko ari bo bahakaje. Amakuru yizewe nuko bihabanye n'abaroko informa bacu bari muherereye muri biriya bice, bari kutubwira ko bishoboka ko M23 yakomeje kugabwaho ibitero ndetse ishaka gufungura zino nzira, kandi koko ni na ngombwa. Hari inzira abafunze ihuza
Uvira na Minembwe. Urumva nyine n'ubundi uko byagenda kose ingabo bashyiraho n'ubundi ni izijya kuba maonyesho muri uriya mujyi wa Uvira, ariko mu bice umujyi twari Uvira ni nini cyane. Uriya mujyi wa Uvira ntacyo uvuze n'ubundi udakontororwa n'aba 23 ndetse no muri biriya bice bigiye bitandukanye nko kuri Poro de Karundu, biriya bice n'ubundi bisa nkaho bihegereye za Kamabenga, ubona ko n'ubundi byagiye bigaragaza intege nke za FARDC muri biriya bice n'ubundi hagiye hagaragara umutekano muke ku baturage. Ku ikubitiro banakininjiramo abonye ko hasohotsemo abaturage benshi bahunga bitewe n'ibikorwa bagiye bakora, ubusahuzi bw'aba wazalendo bagiye bakora, bigaragaza ko n'ubundi iyi yaba ari umukino MONUSCO yaba ishaka gutega M23. Niko bimeze mu bigaragara ndetse no mu bishoboka. Urabona ko MONUSCO yaba ishaka gukina M23 kugira ngo bakomeze badindize ibikomeje kubera muri biriya bice ndetse no kudindiza amahoro agaragara muri biriya bice. N'igihugu cy'u Burundi urumva ntabwo cyabura inyungu aho ngaho, kuko ntabwo gikeneye ko M23 yagenzura Uvira ikora ku mupaka w'igihugu cyabo. Oya, ibyo byo n'ubundi mu bigaragara birashoboka ko nta n'ikibazo, kuko kugenzura biriya bice ntacyo bitwaye igihugu cy'u Burundi, ahubwo wenda bishobora kubangamira amabizinesi. Birumvikana imikoranire wenda nicyo kibazo. Nizo nyungu z'u Burundi zifite aho hantu nyine, urumva ko ntabwo zakenera ko M23 igenzura uriya mujyi. Hari ikintu wenda dushobora kuba twabwiraho abantu, ikibazo gikomeye wenda igihugu cy'u Burundi gifite ni ukuba wenda kitagira imikoranire neza na AFC bitewe n'ubwikango ko bashobora kuba bararwanye nabo, akaba ari cyo kintu bo bavuga ati ese koko twakorana gute? Ese abayobozi bakomeye bo muri biriya bice bivugwa ko bafite business mu Buvira, urabona ko ari cyo kintu wenda cy'ubwoba no kuba nyine badashaka hafi M23 muri biriya bice. Urumva rero nicyo kibazo gikomeye cyane ndetse gikomeje guteza inkeke. Urabona ko n'ubundi imirwano hafi n'Ubuvira n'ubundi yari iri kubera muri ino misozi ikikije Uvira ndetse na Kiriba, agace gatoya ubona ko M23 ishaka kugakuramo kugira ngo ikomeze ucunge umutekano muri biriya bice. Ariko bigaragara neza ko muhaye njyewe iminsi mike y'amaginga ya kuba M23 yakwinjira mu mujyi wa Uvira, kandi nkeka neza ko hari abahungu bamaze kugera muri uno mujyi wa Uvira. Birashoboka, ibyo ni ibintu bishoboka cyane, kuko iminsi imaze isa n'irwanira muri kariya gace. Icyo ni ikintu kiri ngombwa, kandi urabona ko uyu muvuduko wo gusaba ko MONUSCO ijyamo hariya, uko bisa kose byanze bikunze imbaraga nyinshi ziri gushyirwaho n'igihugu cy'u Burundi, kuko nicyo cyaba gitakaje byinshi hariya kurenza FARDC ibyo yaba ihaburiye. Ibyo byose ariko biragaragaza ko imikoranire y'uriya mugabo wa perezida w'u Burundi itari myiza, kuko nakubwira ko ibigo byose bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byabaye bihagaze, ndetse hakaba nta n'igihe bashyizeho bizafungurirwa. Ubona yuko bisa nk'ibyugarijwe. Ibyo ni ibyatangajwe n'ubundi ku munsi w'ejo, ariko twinjiye neza ku bibera hariya ku butaka bw'u Burundi, ni ibivugwa yuko neva hari ibintu atari kwemeranya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Impamvu ubona atemeranya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni iki batemeranya? Ese byaba ari ukuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite uburakari, cyangwa mu buryo bwa politike urebye neza bitewe n'uko imbunda, intwaro ndetse n'ibifaru abarundi bari gukoresha bitari kuva kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Ese urebye ni iki kiri kuba muri biriya bice ubumboni zawe bwana Bishop? Wenda no mu nyungu Amerika yaba ifite muri kariya gace ka FARDC igihugu cyose, ntabwo mpamya ko yaba bifitemo kubyumvikana neza n'u Burundi, kuko u Burundi bwijanditse muri iriya ntambara burimo cyane neza, ku buryo ibihombo n'inyungu babona hariya basa nawe bifite ku rwego rwo hejuru kuri byombi. Rero bashobora kuba badahuza na Amerika byanze bikunze,
muri operasiyo bari gukorerayo ndetse n'ibikorwa bakorerayo. Urabona uku bahora barega u Rwanda rwisobanura buri munsi, ruhora rufite ibibazo by'ibirego bidashinga byahara hakurya bya buri munsi. U Burundi ntago buvugwa kandi buri mu gihugu kijanditse muri iriya ntambara, bushobora no kuba butatuma n'ari amasezerano y'amahoro agerwaho, kuko urabona ko intego yabo niturwane bidahagarara. Rero urumva ko byanze bikunze mu bugenzuzi bumaze igihe ndabukorwa, Amerika ishobora kuba ari byo badahuza mu bijyanye n'inyungu zabo bwite ndetse no mu buryo binjiriye iriya ntambara bagasa n'abayijanditsemo ku rwego rwo hejuru, kandi bagashaka ko mu ruhando mpuzamahanga batavugwa. Niko bimeze, binjiye mu ntambara byeruye, ndetse ubona yuko ariko biri guteza igihombo ku baturage. Ibyo twavuga iyo tuvuze Burundi ntabwo tuba tuvuze abenegihugu bose, tuba tuvuga abakirongoye imbere, ariko ubona yuko n'ubundi ngo iyo umushumba atayoba neza intama ze ntabwo zimera neza. Ni ikibazo, ni igihombo ku baturage. Nk'ibigo bya Amerika, uzi ibigo byose biba biri mu gihugu bitandukanye, twavuga ntabwo twavuga ko ari mu Burundi gusa. Amerika yubatse izina mu bihugu n'ubundi biri mu nzira y'amajyambere. Urumva ko hari ibintu byinshi ndetse hari n'inyungu nyinshi biba bifite, kuko urumva akazi, abari bafite akazi, urumva akazi bahita batakaza akazi. Iyo ni imibereho mikeya ku baturage. Urumva ni ibihombo biba bikururiwe n'abayobozi cyangwa na bamwe mu batware barongoje igihugu. Urumva ko ni igihombo gikomeye cyane muri iki gihugu cy'u Burundi, ndetse n'ibikomeje kugenda bigaragara. Si icyo gihombo gusa, urabona ko byongeye kubateza igihombo nyuma y'aho bigaragaye ko hinjiriwe ku kibuga cyabo cy'indege, bitewe n'uko bashaka kubakamo ubwirinzi kugira ngo batazaraswa nk'uko Kisangani harashwe ku kibuga cy'indege cyaho. Ubona yuko n'ubundi bagifite ubwoba ko bashobora kuba barinjiriwe, ndetse mu ikubitiro ikoranabuhanga bari kubakamo bakaba bivugwa ko bitizewe neza, kuko bafite ubwoba ko koko baba bakomeje kwinjirirwa cyane. Yego niko bimeze. Urabona ko nk'u Burundi nko muri iki gihe kivugwa kuriya muri operasiyo bagiyemo muri FARDC ku rwego rungana kuri, urabona ko ibiri kubera mu gihugu hagati bisa naho byahagaze. Ibikorwa by'amajyambere, yaba bizinesi, by'ubucuruzi, ibintu byose harabisa n'ibiri bize, kubera ko umutima wabo wose bawushyize mu ntambara yo muri Kongo. Rero mu Burundi nk'igihugu muzi neza mu mateka umuntu abasha kuba azi, ni uburyo ki wakumva ko abayobozi bakomeye ku rwego rw'igihugu baba bari mu ntambara ikomeye kuri, ubona ko yahagaritse aka gace k'iburasirazuba kose nta kindi kintu kivugwa, ukumva ko bajya gutekereza ibintu bijyanye n'iterambere mu gihugu no kwibuka abaturage mu buhe buryo. Ni ikintu kiri ikibazo mu gihugu hagati, yenda nuko tuba turi hanze y'igihugu, ariko ku makuru avayo ni uko ubona ko hari ibintu byinshi mu gihugu bisa naho byahagaze. Ego nibyo. Reka tunyarukire mu Minembwe turebe uko bihagaze. Imirwano irakomeje kandi irakomeye, aho ubona yuko FARDC nta gahenge iri guha twirwaneho. Nubwo twirwaneho iri kubigendamo neza, ariko urugamba aba ari urugamba. Ni urugamba, ku manywa ni nijoro ntago bari guhumeka kari agace. Urabona ko bakibasiye ku buryo bushoboka. Nkeka ko basa naho bagize ngo bariho bahugira. M23 ise naho igabanya ibikorwa byo gusatira ibiriya bice bindi by'imbere, kuko ubona uburyo hari ahantu bahibasiye, wibaza icyo ari cyo. Wakurikirana na za nkuru ziheruka kuvuga yuko bari bafite umugambi wo kuharimbura ku buryo nta kisigara gihumeka ari kizima. Ubona ko bishobora kuba ari intego bari bafite. Oya nibyo, wenda ikigoye cyane ndetse kinakanganye ni icyo ngicyo, ariko n'ubundi umugambi wari uhari wo gukuraho cyane cyane bari abaturage bo mu bwoko bw'Abanyamulenge, aho bivugwa ko atari abakongomani, bagaragaza ko ari abo mu Rwanda, bavuga ko bagomba n'ubundi batabarimbura bagasubira mu gihugu cy'u Rwanda. Urumva ni ikibazo n'ubundi, ni ideoloji yateguwe ndetse yanapanzwe. Ntabwo ngo byakuruwe n'izi ntambara, ni ibintu byatangiye kera, yatekereza kuva 2017 kugeza mu ginga ya nta gahenge ntaki,
ariko byubuye neza ndetse aho ku bitero bikomeye mu gace kamwe ni ubwa mbere nakumva imirwano yoherejwemo drone nyinshi. Yego niko bimeze. Atega wenda ngo ni komba ya gisirikare. Mu minsi 3 bakabara drone zirenga 10 na zingahe n'8 zirenga ndetse n'indege. Ntabwo zirenga ahubwo ziri muri 20 na kuko wenda nk'aho dukurikiye bashobora kumva ko hari ibintu by'amakabya nkuru, ariko nakubwira ko imirwano ikomeye yubuye ku itariki 29. Yego. Aho hoherejwe drone zigera muri 6. Ku munsi ukeyeho ntabwo bongeremo agahenge, ahubwo bongereyemo kongera ibitero bya drone. Ku munsi ukeye haje drone zigera muri 5. Kuri uwo munsi ukeye ubwo byari kuwa 5. Noneho ku itariki n'ubundi ku itariki ya 30 urumva haje 5, none 31 nibwo bohereje drone zigera muri 12. Ku itariki ya mbere bohereza drone 8. Urumva izo drone zoherejwe muri ibyo bice n'izi ndengakamere kandi zirasa mu gice gituwe. Urumva drone hafi 30 na zirasa mu giturage, biragaragara neza ko umujyi ntabwo nawita nk'umujyi, ni amasantere. Biriya bice bya Minembwe, insengero barasenye, ibikorwa remezo barasenye, ingo z'abaturage zaratwitswe, abaturage batari bake barapfuye. N'ibigo nderabuzima byose byavuraga nta na kimwe. Ikigo nderabuzima cyo kiracyahari, ntabwo bigeze bagisenya, ariko navuga ko cyuzuye. Ikigo nderabuzima cya Minembwe, ariko urumva ko ibibazo ari ikibazo nkaho iyo bamenye amakuru yaho yuko hari abarwayi bari mu gice kimwe, ubwo ni ukuraswaho byanze bikunze. Urumva ni ibintu bitoroshye cyane muri kariya gace. Urumva ko imirwano irakomeje kandi irakomeye, bigaragaza ko bitari buze koroha, ndetse magingo aya wenda ihumure twaha abaturage bo muri biriya bice nuko twirwaneho na AFC bakomeje kurwana ku rwego rwo hejuru kugira ngo barebe buryo ki umutekano wagaruka. Niko bimeze, nitwirwaneho nk'izina ryabo ni ukwirwanaho, kuko batarwanye ku miryango yabo nabo ubwabo. Urabona ko ibi bitero bitari ibyo kugamiza kuba babasiga ari bazima. Ni imbaraga nyinshi zikomeye bakoresheje kandi n'ubu bagikoresha, kandi ntibava kwizima. Ibyo byo ni ibintu byabo. Nibyo, reka tunyarukire muri Nord Kivu turebe operation iri gutegurwa na Jacques Charigonza. Akaba ari umugaba mukuru wungirije wa gisirikare, aho n'ubundi yahurujwe n'ibyabereye hariya Ikisangani mu buryo bukomeye cyane. Operation yatangiye kuzikora zo kuba noneho bakwirukana M23 Masisi na Rucuro na Goma, ndetse no muri biriya bice bya Nord Kivu. Niwe ugiye gutegura izi operation, akaba aherereye mu mujyi wa Beni, ni muri teritwari ya Uvira, Ansonepa muri teritwari ya Rubero. Urumva ko hari icyamuzanye. Ese birakunda bwana Inshuti Mumbonize, urabona uno mugabo ari buze gutegura operation ziri bwirukane M23 muri bino bice? Ni ukuvuga muri kara gace ashobora kugumana ibirindiro asanga wenda, kuko M23 nta bitero ndakeka biri kubagabaho muri izo nce. Ariko ntago mpamya ko afiteyo ingabo zigiye gukora ibidasanzwe ku buryo hari ibirindiro bakwigarabya M23, ko nta hantu hamaze igihe imirwano naho igenda iba rimwe na rimwe. Muri iyi minsi yasaga naho atari cyane nko muri Sud Kivu, ariko ntabwo wavuga ko hari icyo agiye guhindura ara kidasanzwe, ahubwo yahuruye kubwo urwikango rwa kiriya kibazo cyari kibaye kira operation iheruka kubera hariya ku kibuga cy'indege cya Sangane. Ngayo nguko rero ni byavuga kuri iki gicamunsi bikomeje guteza urujijo. Reka tubashimire mwe mwahisemo kubana natwe, ariko n'abakitwumva bwa mbere cyangwa abaje bwa mbere, nta kindi musabwa ni ugukora kuri like, mugakanda subscribe ku nzogera, bityo mukajya mwumva amakuru atukumbuye kandi yizewe. Reka tubifurize umunsi mwiza ndetse no kunogerwa na gahunda z'uyu munsi. Imana ikomeze ibane namwe. Murakoze cyane.